I pozdrav svima ljudi, ovdje je Stefan sa kanala Stefan Super Show. Igramo Counter Strike Warzone. No, pre sam snimio još jedan klip Countere. Evo sad snimam još jedan. Eto, nadam se da ćete uživati i u ovom klipu kao i u prethodnom. Evo ga, krećemo. Idemo na. Ovaj je kupio snajper, tako da moguće da ćemo da pobedimo. Da će da ih headuje. Nadam se. Ovo je bomba, Server Phantom. Dobro, evo idemo. Koji head mu dao ovaj ORK. Nadam se da će još jedan put da izađe. Da i ja dam head. MP5, nimo vašu pušku. Ja. Da malo pomenu. Ajde izađi. Ako ne znate gdje su vam neprijatelji, pogledajte samo na mapi gdje vam ljudi nestaju. To vam je najlakša orijentacija, eto. Ja što i to ga je ubio. Rekao je na početku klipa će headuje nekog. Idemo. Tačno nije kod nas bomba, sad bi je postavili. I digli se u vazduh. Ajde, nesrećem nije kod nas bomba. To! Headshot! Ubili smo snajperistu. Ima još jedan, ajde ubit ćemo njega. Mislim da je ovdje. Mislim, ne mislim nego sam siguran. A nije bio snajper. Kao što vidite ubio nas je. Ladno ih je pobio. Ladno nas je sve pobio. Ništa ljudi, ovaj klip će traje isto 6 minuta kao i prethodni. Još 4 minuta ću ga snimam. Idem gore sat i tako znam koliko klip traje. Ne moram da navijam, moram samo pogledam. I ubijem samog sebe kao što ste vidjeli za malo. Eto. Dobre, živi smo. Vidite da ovo vrištanja. Pa kako da ne vrištim? Kako da ne vrištim? Čekajte, malo se... Malo i ja igram bolje. Ako ne ubijem u ovoj rundi jednog dislike, ako ubijem jednog like. Sljedeća igrica će biti Sniper Elite V2. Isto u delovima misija. Kao što sam rekao u prethodnom videu, upload za 28 minuta traje 3000 minuta. Mnogo. Da snimam live stream, odmah bi se uploadu, ali ja ne znam kako snima. A ako neko zna neka napiše, u stvari neka napravi klip pa neka mi pošalje. Eto, da možete što pre da dočekate klipove. Eto. Ne morate da čekate. Znam da se jako loše čujem, kao neki robot. Ali eto, sad ću da dobijem, kod nas je bomba, mikrofon sa slušalicom. I onda će biti mnogo bolje. Ako me neko ubije, kao što sam rekao, stavite dislike. Ali kod mene je bila bomba, pa ako je postavim, razmislite da li ćete staviti like ili dislike. Razmislite o tome, pošto je kod mene bomba. Da li izaći? Postavio sam bombu tako da like. Like, postavljena bomba. Ne sad što, da li će da eksplodira. Ajde, zbog lajka proširit ćemo video. Eto, ako tako treba. Ako bomba ne eksplodira, proširit ću video. Da ne dobijem dislike. Pukni, mojnice. To! Koliko smo dobili kila? 3 kila. Eto. Tako da rekao sam ako ubijem jednog lajka, ja sam ubio trojicu. Tako da je ekstra.
Evo, i, dobro. I eto, igrat ćemo još ovu partiju i to je kraj klipa. Ne mogu da mislio sam da neće biti moguće me ubiju s tako lošom puškom. Ne verujem, bukvalno. Ajde, nema nikog u rupi. Nema. Evo. Pošto vidim da tamo ljudi nestaju, idem tamo. Eto. To vam je najlakše, eto, kako da ne poginete u igricama. I eto, čim se završi ova rundija, gasimo. Eto. Pošto već sam prešao malo vrijeme. I onda će mnogo dugo da traje upload. A, eto, nema veze, ajde. Čim me ubiju, završavam klip. Ako me ubiju, ako mi pobedimo, eto. Gdje su? Jaj, ga. Eto, to je to. Što se tiče ovog klipa, lajkujte, šerite, subscribe-te, vidimo u sljedećem klipu, pozdrav.